singui tango kelang mau raishu beleni thayo nai singui tango kelang mau ini mega health camp roje ummo ke beke ma doctor pheha ke tini beke nang program bai abono sa sak mar gani kaksaha puila onra media sono tini rochin logo maisi dawo bo mega health camp tumama chung tahaka ha je chungmo chung maisi mo je bubagra tini maharaja tini isor je bini je tui themuma bini ideology ke chung joto sio nang khru lai mongma nim sing se chung jakino tui khum oyu nang khru lai mongma se chung ba nai abo bang ke se chung thanghaw phainai hi chung abo ni ideology chung follow khiye chung tinioro purnojoi para khumphoi gp andaro kayo bo chini kanchanpur sub divisional andaro ro chung first chini health camp chung kick off khiha chung raisa ha tini ro health camp pai khe chung khayo thi thampinai dosong gp yo aboni ke chung 27 ke chung west bandari ma thampinai 20 ro ke chung east bandar ma thampinai bodi ke chung bo chini january ni je action plan ni mutabik go chung chini je health camp chung krumgoi gp yo chung mane chung khenai aboni ke tinio chungro raisa ha prothom chini health camp jotono ang khaksamo matongo mami singke chini youth rok ba ang ye chung krauk ke chung phaimone logeo chini doctor ro chin doctor kho thamkao I think this is the first time in Tripura chung just mote chung simon jorawo je government in torok dingke bo health department torok dingko awareness likheo are hibi phono abo genuine awareness phono ungsu yana ke tinio je YTM ni je bo action lamo borole chin logebo umkoi ni doctor hotungo ro chini trehero ni homeopathic doctor hotungo abon logo chini MBBS doctor tongo khok thamkao doctor ro moming ke chung sio sudu matro MBBS doctor parawa ha khele chini pa je chini sorio namo male bole kipemiya aro panawo chung ha why not chung umkoi doctor no chung MBBS ni logo chung attach khiye abon logo chung trehero ni doctor homeopathic no chung MBBS logo attach khiye chung parawo thangkhese mane bibinno juda tongmowa ke chung joto sio umkoi umsa dora khokchi tongta o ke krangkrui ungye chung umkoi doctor phumaya chini ro purboje parawo bai chini hospital 10 ta PC umsa salto ron chio gari gora thik mati hungya lama khacha khanang hungya aro pandawo chung para ha e tale chung chini bruk no chung nang khro nai rajani je tui phangma rajani je chung mungma no chung bu suplong khen ke chung nang khru mo se to nei nang mo pandawo se chung YTF kanchanpur bo action law kitre ka khaksang mo nang joto no samchum ko bose chin logewo one of the most famous bloggers he is very talented very dynamic he is very fresh very smart bong chin logeo chung very lucky that we are having you today with us here in Purnojipara. I'm really very proud. I'm really very much excited that you are here with us today. I can express my word that you are here with us today. We have seen you many of your videos in YouTube, in Facebook, but today you are here with us. Oh my God, this is incredible. Thank you so much for being here with us. Ke bung one of the famous se joto je sia khorle bono follow kimayo chini Tripura bung ta not Tripura to I think the next plan ke bung most probably I think Dolai I think Narikal Bagan and all that coconut island no bung thana isa khao abuni ke bung no tawa khaksamo ya phai bung chu ke bung phathar ni ke ha bini jaga ke I think Boroland right Assam ni Boroland ni si bung ke tini bung chin loge mai phai ro chini health camera bung ho nai tho ye boni ke je initiative je YTF lamo khaksang no mon bo panda se bung ho chin loge wo tini tung suye bung ho je mai mo jora nang khru suine ye bung saman panda wang bona petra khaksango chung tawa last cause ang joto projarono chin Tripura saronok sa chung mole bose chung politics no bisi wow ke stro ni politics no thungyamani bisi ke chung brain no use kemani mkhaba chung use khetno mkhaba ba brain no pal ke chung kra jaga tu ke raishu beleni thayo no one should more
रायसो बोलोनि थायो bomani nono pogna khe lang ma chawan dema serai dugo kechakha sekat na thangkhe baham sekat aye aye himai naibo tong thai nilang ত্রিপুরা ইউথ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে যে কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশনের পক্ষ থেকে যে হেলথ ক্যাম্পটা করা হইতেছে তার জন্য আমি তার কাছে সবার কাছে কৃতজ্ঞ এবং আমি চাই এখানের যে দুর্গম এলাকাতে যে ইয়ারা আসে তারা সবসময় ইয়েতে হেলথ চিকিৎসা নিতে পারে না যেহেতু যাতায়াতের ব্যবস্থাও খুব সবসময় গাড়িও পাওয়া যায় না সেই জন্য আমরা আজকে এখানে আইয়া যে ফ্রি ওষুধ আমরা বিতরণ করতে আইছি তার জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ এবং আমি চাই সবাই যাতে এগিয়ে আসে এখানে থ্যাংক ইউ সাজা কামছে মাইও সাজা কামছে তো ন তিনি 22 তারিখ জানুয়ারি 2022 ও চুং প্রথম ব যে মাংনাও নে মা ডাক্তার তিনি মিসাও হামিয়া মনো চুং নে মান ব পান্দাও চুং ব চুং মলে চুং তাহাস কাহা চুং চুং লাইমো ব্রেকে চুং চিনি যে রাজা চিনি যে উবাগ্রা বিনি যে চুং মলে নাংখ্রু লাইমো মানি সিও সে চুং জাতিনো তি খোয়া নাই নাংখ্রু লাইমো মানি সিও সে চুং জাতিনো থাহা খে নাই হিমমা কট মানো চুং নু ইয়ে চিয়ে নাইমনি সিও সে চুং ব মাংনাও নে মা চিনি সরি নো চুং চিং সালাयो ke tiniyo ang puilawo ang khaksang moya phai chumole bose chini je bo kanchanpur sub divisional ni chini tripura mothani president chini bromnam uma shankar no ang batake khaksang moya phai yo maming sike bini phai ya bama tongsiyo bo chini bo free health camp khet man thiyo abon lagebo ang khaksang moya phai chumoke chini kanchanpur block committee ni YTF ni president Firoz no bungphoro ya umsari suye chung bono suprung khemai chung bono mai sanai brekete nai thoma ke chung binghan jagawo khya khomano chung beke khenai noma kauna butui samon kauna batake khaksang matong abon siyo antrike khaksang samchumo ke chini chairman khumphoi IB lobarung riang no ang tre khaksang mai pham chumo ke moming ke bung sau thai mo bung broi ungpho rose chung sha broi klamala hati meya briba hati me ye bung aro ang bono nuk khomo bin sau thai mono nuk monang ang khabake tiniya nang bis kawang bono khaksamo sau abon logebo ang khaksamo trika samchumo ke chini SDMO chini SDMO sarno ang batake khaksamo samchumo ke moming singke bung bodima kauro bung ang samon poryo bung batake khaksamo tong boding ke chung zatino chung boding ke chung public no chung help khemake chin ke bo chungpho batake khaksamo mayu himoma kauni MCO trika hang khaksamo samchumo ke chini ji MYCC ni 10 da PH ni chini doctor Sonjit Chak Mano Bong betake khaksamo ya poi poming singke bung ke ha talented bung ke ha mai chanai bung ke dynamic bung doctor chung joto siu abonim siu ang khaksamo kaham ke pham chumo ke Dr. Resma Riang bung boge homeopathic ni se abon logewo chini mkoi ni doctor chung joto siu সরকার ফ্রি হেলথ কেমনে খেও যুগে যে জায়গা খেও আর পিফনো বসে পইলা রচিনি MBBS ফটো রচিনি চেহারা নাইনি মা ডাক্তার ফটো রচিনি মুকুই ফটো বডি খে ত্রিপুরা রাজ্য খেলমালে চংসে প্রথম চংসে পইলা রাজনীতি ফারসে রাজনী ওয়ারিয়ার সে পইলা আর পানাবো আং ব চংসে পুলে তয়া রাজনীতি অনন যাতে কবু সাধনা আর নাংখ্রু লাইমুং মানি জিও সে জাতিনো তুই সাময়ো নাংখ্রু লাইমুং মান জিছে চং থাংসামা না ফচং তিময়ো রহা জাগাবো আর পান্দাবো তিনিও ব কাও তে ক্লাউকে সায়ামানি চিনি যে নাংখু মামাनै নসে চং বিস্কামো চং তিনা মা পান্দাবো চং বসে
साउथायो आरो पांडावो जतो न तबे हां खाकसांया आनिम खाबाय के नानो जतो खाकसांगो बो प्रोग्राम का हाम काम खंथो इसन थेफो आमसे मोसांचो जतो न खाकसां थैंक यू ब्रदर। आज ने नॉर्थ ईस्ट का जो फेमस यूट्यूबर हमारे साथ है आज यहाँ मेगा फ्री हेल्थ कैंप में स्वागत है आपको हमारे त्रिपुरा की तरफ से। तो कैसा लगा त्रिपुरा में आके, खास करके नॉर्थ ईस्ट की त्रिपुरा में, यहाँ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में आके कैसा लगा? मैं पहले बार आया है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में और ये तो बहुत रिच है ना, नेचुरल रिसोर्सेस है ना, पहाड़ है, सीनरीज सब कुछ अवेलेबल है जंगल में, पहाड़ में, बहुत अच्छा है। लेकिन जो लाइफ जो लोग यहाँ पे रहने वाला है, जो मतलब वो लोग लिविंग स्टैंडर्ड अभी भी 1980s लाइक मे बी वी कैन से 25-30 इयर्स बैक है। अभी भी प्रॉपर रास्ता नहीं है ना, रास्ता सही नहीं है, फिर बिजली भी नहीं है बहुत गांव में है ना, होने से भी आता नहीं है, मे बी दिन में 1 घंटा 2 घंटा आता है, फिर मैक्सिमम तो आता नहीं है। फिर पानी, पीने का पानी बहुत तकलीफ है। और ये पहाड़ है, लोग पूरा दूर से पैदल करके आना पड़ता है, यहाँ पे आने जाने का सुविधा नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, तो आने जाने में बहुत तकलीफ है। और बाज़ार में लोग आता है बाज़ार करने के लिए, और अपना शरीर में जो सामान है ना, जैसे चावल हो गया, सब्जी हो गया, पूरा मार्केट से अपना वापस पहाड़ गांव में लेके जाना पड़ता है। वो बहुत मतलब देखने से मतलब रोने का मन करता है वो लोग का जो तकलीफ को देख के। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पे, खास करके प्रॉपर रास्ता नहीं है, प्रॉपर ब्रिज है ना, पुल प्रॉपर ब्रिज नहीं है, और मैक्सिमम मतलब गांव में पानी का बहुत प्रॉब्लम है। पानी मैं खुद रह के आया है, मतलब मैं मतलब पता चल गया कि मतलब हाउ डिफिकल्ट इट इज। तो खास करके तो आपकी तरफ से, आप नॉर्थ ईस्ट के सबसे फेमस यूट्यूबर हो, तो विप्लव देव की सरकार को आप एक यूट्यूबर होने के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये है बहुत अच्छा है, स्पेशली नॉर्थ त्रिपुरा वी कैन एक्सपोज एज ए टूरिज्म हब। अच्छा रोड बनेगा तो अच्छा बिजली सप्लाई, अच्छा मोबाइल नेटवर्क देगा तो मतलब टूरिस्ट आने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये सुंदरता को देखने के लिए बहुत दूर जगह से ना, नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट आके ये है देख सकता है। और स्पेशली जाम्पो हिल, ये हाईएस्ट पीक है नॉर्थ त्रिपुरा में, और बहुत सुंदर जगह है। अगर हम रोड को अच्छा से डेवलप करेगा, मोबाइल नेटवर्क टावर और ये ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज अच्छा से देने से, और बिजली ये अच्छा से देगा तो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हो जाएगा, कुछ करने का जरूरी नहीं होगा। और ये नॉर्थ त्रिपुरा बहुत अच्छा है, टूरिज्म हब बना सकता है त्रिपुरा में। थैंक यू।